कुर्सी पे जाना। Uway urang ba, ubang patsim la itu, ula kolan nyam hakmat ka office jo Deputy Commissioner Kamairang. Ban hadu menta, opat sim la itu satya, yau ni urang ba, ban ompat tibru ya ka daw jong jeng yap jong u. Handai la yok skowi kitang suloi kiberiu hakmat kani ka office. Ban hadu menta ngim palam, na ya ka daw ka jeng yap jong u. जिम्मेदारी कौन रहेगा? जिम्मेदारी कौन रहेगा? जिम्मेदारी कौन रहेगा? जिम्मेदारी कौन रहेगा?